Perfect Technologies Limited ni amangazini yiyemeje kutworohereza ubuzima hatugezaho ibikoresho by'ikoranabuhanga rihambaye. Hari laptop na desktop na accessoires zazo, printers, hard disk, routers, onduleur, televiziyo za flat screen n'ibindi original kandi ku giciro gikora ikinyuranye. Kubera kandi ko ibi bikoresho byizeweho ubuziranenge, ubiguza nka garanti y'umwaka wose. Nimwigurire kandi kamera z'umutekano zibamurureho ibisambo n'abandi bononnye. Bazikorera installation na maintenance kandi uguriye muri Perfect Technologies Limited baramutwaza bakamugezaho yifuza mu mujyi wa Kigali. Perfect Technologies Limited ni haruguru y'inkuru nziza werekeza ku nyubako Makuza Peace Plaza mu metero nke iburyo bwawe. Telefone ni 0785 130823. Wamenyanye n'izi nyangamugayo abaciye ukubiri na pirate. Nibyo biroroshye kandi birizewe. Dusure kandi kuri website yacu ubashe kwihahira bikugereho vuba cyane, ariyo www.perfectimor.com. Kuri Perfect, igisubizo mu ikoranabuhanga. Siku nyingi barangije bafasha abanyamerika bari basigaye, bamwe bari mu ndege ko babizi. Bamwe abasenzi mwewe kafiruna buretse ntubakubita buretse gatoyi mugabaza hakuno fana bya Dr. Gabiri amazina y'umusirikare na ranka n'iki byose barazibambura bwakeye. Nambari imizina abatalibani bakamejeje aza hakuno ku mashini bari bwa Dr. Gabiri abo numeze nk'ubudari babambaye kaba kanditseho ranka ndetse n'izina ry'umusirikare zana kuri Berinete yandikamo wa mbere Samuel R. Barabanza baramusacinga barebe ni muntu nyabaki. Hamza Rainado ni cyaraki se kiraho ne gipagasi nta ni ranka nzima yandikamo irindi zina. Abonye izina Segata Pukish. Aha ubu dufite cyo kugurisha sasa. Babona hari munda zana essence. Urebe filimi. Rakoze. Fakama hano we shop fakama hapa. Bana essence. You will not. Nago mwabikora. No you can't. Nago mwanwika sabane batagutwe kuraje bimene. Batalibani barambiwe abanyamerika. Umva mwana Red Tuza. Baba mena essence ku manywa. Saa moya saa 2. Nambara tanye mu rucerero. Nago twagutwika. Babukoma sample ya mbere. Oh! Mwaribonye Survivor Chebwe data we bugatinze tugaruka muri present uyu munsi. Nabubwe buri ikintu cyitwa intambara cyaragakubitwa n'inkuba bw'itsira rya Yesu. Tugaruka US Embassy London tariki 29 z'ukwa 12 kuri ambassade. Urumva ambassade ya Amerika mu Bwongereza US Embassy London arabarize hari kuri ambassade sniper buri anonsi kuri ambassade acunga umutekano. Uriya yitwa Madoko Robert. Uriya yitwa Peva Robert. Sue Uriya yitwa Sue Joyce Rosenbaum. Uriya yitwa Rosenbaum Naomi. What the hell is that? Uriya nindera Harundaza kukamoto. Kate Abbott, Uriya ni Kate Abbott, the new security officer. Uriya ni ushinzwe umutekano mushyashya, new security officer. Vanamo igikasike n'abakora muri ambasade masa y'akazi mu marembo y'epfo. Can you request media processor? Dufite abakiriya ba VIP mugomba kwa processinga salibite suri utijwe n'ikisamu. Ana nashaza kutwinjira mu mutekano wacu turabura mu cyuma nimero 10.
mwese muze mu kanama. Maltese national. Over the weekend, he tried to board an Oceanic Airlines flight from Heathrow. Hano zaza abantu bose baba kujya muri Amerika banza guca muri ambasade kujya bahabwa za visa. Bakabanza kuri abantu barimo applying ama visa kujya muri Amerika. His passport didn't have the new. Amapine bafite ama passport bakaza kubaganiraho icyo bagenza. Five thought he was a suicide bomber and took him out. Take a look. Mugenzi MI5 bafasha abantu batanu batatse guturitsa ibitasu. Babafata rwose bagamije kuba bajya muri Amerika ariko bafatirwa ku bibuga by'indege. Scientist with no priors. Mu bafashwe harimo witwa Nero Frank yari umuscientist. Ariko nta bimenyetso afite. German chemical out. Yari arimo arakora n'abadage bakoraga ibisasu biri chemical cyangwa se bya produit chimique. His specialty was combustible gas munitions. Ariko uyu muganga Frank ibyo narashoboye ko yakora byari by'imyuka mibi. The Brits and the Germans are still looking for a possible terrorist connection, but ati rwose ubwongereza n'ubudage barashaka ko bwamana connection iri hagati y'ibyihebe. No joy so far. So now our enemies know they can't forge visas. Ubu abanzi bacu bashobora kubaza ko badashobora kuba bafabrika visa kubera ko ikintu cya visa kugira ngo najye muri Amerika twarakaniye. So be looking for ways to get real ones. Ati rero bivuze ngo ngubu aho tuvugira nga ibyo bashaka buryo ki byabona visa za nyazo to get real ones. The kind you hand out every day. Rero niyo mpamvu no mu kazi tugomba gushema imbaraga tukamenya uyu muntu ni nyabake aturutse arimo arajya muri Amerika agiye kumara yiki. Working with all the British security agents. Ariko ubwo turimo tugana na British security agency agents z'abongereza zimwe umutekano. But they're stretched really thin. Ariko uko byamera kose ntago abongereza batuma tubija muri system yabo y'umutekano. Bivuze ngo tugomba gukwanira cyane bikomeye. Plus they have homegrown terrorists to worry about. Tugomba guhangayikishwa n'ibyebe cyane. Not saying that you have to give everyone the third degree. Rumwe dusanga dushidikanya bari muri third degree y'abantu duceka uwo tugomba kumusubiza inyuma. 90% of our applicants are straightforward. Ariko 90% y'abantu bari ku applying kugira ngo bagwe visa zo muri Amerika n'abantu bari straightforward bigaragara yuko nta kibazo bateza. The remaining 10%. Rero iryo 10 risigaye. I lose sleep over. Iryo nitatuma turyama. Iryo 10 kwirana duceka ko bashaka ko barabanye visa mugeze mu buryo budafatika no dukeneye cyane. Any application that tweaks you the wrong way, take it straight to Kate. Ati rwose if unuza application ya visa yose wabona udasobanutse utuhereza n'umukobwa muto Kate Abbott. She excelled at this work in Washington. Koko cyane ko yasoreje muri Washington. What Sam really means is you'll need someone to blame if the wrong guy gets through, so use me. Rero bivuze ngo niba mushaka umuntu mwaza gucyama amakosa aramutse ari umuntu utambutse muze kurenganya ngiye ko ngiye mu bakoze iki babishyize mu nshingano ko visa yose application ya visa yariyo yose. Umurese urimo asaba visa mu mumereze de raporo ye mbanze verify mu nyabaki. What I'm really interested in is anyone with scientific expertise. Ariko abantu cyane nyene n'abantu aba scientist abaganga baza applying kubona za visa. Specialists in chemicals or gas. Cyane se abantu bakora ibintu by'ama chemical gases. Any questions? Hari bibazo? All right, gang, back to work. Sawa rero gengo mwese musubire mu kazi. Ambasade y'Abanyamerika. Tayari. That's fine, madam. Your visa will be ready tomorrow. Ati visa yanyu ishaka kuzaboneka ejo murakoze. On New Year's Eve. Visa rwose baza applying hano kuri ambasade abashaka kujya muri States America. Njyewe ni banseranutse zamburi. Mana rwose nishaka kuzamujya muri America ni idol. What? Hano afite bajyana muri America byinshi. Muranza mukazana visa zanyu bakabanza bakabarebera. Hano rabonye. No muganga pharmaceutical gases. Akora ibintu bijyanye n'imyuka runaka. Imyuka rigabona ziriya gaze mutegereje rero si imyuka. Akira aho babwiye abakobwa ati buri muntu ubona wese ucetse mwandikiye nde Kate Abbott. Itamweza hano ubutumwa bugufi. Mugabo hano afite agashanete ni muzehe. Kate avayo. Dr. Balin, good afternoon. Dr. Balin, umugoroba mwiza. Gicamunsi cyiza. I was told my paperwork is in order. Bari bambwiye ko rwose impapuro zamaze gusinywa rwose visa nayibonye. This won't take long. Umura ntago biri butinde boss. Nta kibazo. Uri umunya Romanian citizen. You have listed a medical conference as the reason for visiting the United States. Buhari nama ngo mugiye kujya muri Amerika ngo niyo mpamvu ugiye gusura Amerika. Cyane rwose dufite inama y'abaganga. This conference is for pediatricians. You're a general practitioner. Iyi conference now pediatricians. It's for pediatricians. You're a general practitioner. Ariko ndabona watayo nuza urimo. I work in a clinic for newly arrived immigrants. Ati rwose ngora amaga clinic y'abi mukira bari muri Amerika. Many of my patients are. Bari abi mukira kaje abafite abana babakira abantu babitaho niyo mpamvu ngomba kujya muri iyo nama. Dr. Balin,
It also says that you consult for Vickers Pharmaceuticals. Ariko Dr. Baran muri visa ni mbona waranditsemo yuko ugiye kureba Vickers Pharmaceuticals. Curious why. Na ngweze bandikamo ko ugiye kureba abimukira ba immigrants. We don't have a letter from them. Bivuze ngo ugomba nako kuba ufite urwandiko rwaturutse muri Vickers Pharmaceuticals. Ari irindi vuriro cyangwa za company y'ubuganga muri Amerika handitse muri visa yo kandi yakoze iki agiye gusura muri application letter. I've only been there a few months. Nago nanzajya amezi menshi. There a problem? Ari ikibazo muzee Bill avayo. I certainly hope not. Nagiye kana ikibazo muzee. Let me see this file. Ariko iyi file nyikurikirane. I'm not done with my review. Buretse gato nango narenza kureba ibyo narebaga. A word. Reka mze mbyirebere buretse. Makanya mvugana no mugabo. Muzee akura umukobwa mu nshingano ze mu kazi ke. Ni muzee Bill. Jana mukobwa ku ruhande. You don't think it's strange that a GP who also happens to be a researcher once said to me, ntago bisanzwe ko yamusaza ibintu byanditswe muri application yiwe ntago ari biri hariya pediatrics inama avuga agiye kujya mu y'abantu bakurikirana abana. There's nothing odd about moonlighting as a consultant. Ariko rwose nk'umujyana abantu yagiye byose ni ibintu bya danger. Take a few extra bucks besides. Naomi already did the background check. Bazure nawe yabanje kureba iriya musaza byara yararimo. Barani nta kibazo afite. I'll be the judge of that. Ariko ibyo nigomba kumucira urubanza. Look, I know you were a high flyer in DC. Ndabizi ko rwose uri umuntu w'agaciro muri Amerika waturutse. I'm not here on vacation. Na muzehe nawe umenyesheje ntabwo naje muri vacances. Even when it's slow, we're not processing people fast enough. Ariko ugomba ku processing abantu bakihuta kugira bafite indege zabo bagende. Uko utinze abantu rwose muri verify biratuma kore ki indege zibasiga. See, understaffed. So when paperwork gets held up by security, people start missing flights. I'm the one that has to deal with their complaints. The ambassador's wrath. Bill ndimo nakora akazi kanjye. Muzasa nkate muramubuza ko yakurikirana abantu cyane. Twese turi mu kazi. Urebe filimi. Bwatinze. Muze wo munsi ntago bamukoreye iki? Yahawe visa. We have a problem. A new security expert. Ati boss dufite ikibazo rwose ku muntu mu expert muzashinzwe umutekano. From Washington. Waturutse muri Amerika, waturutse muri Washington. Muze arabaje gutanga raporo. Bamwita Kate Abbott. She knows about Vickers. Azi byinshi kuri Vickers Pharmaceuticals. So no visa? Bivuze na visa bagwaye. She's trouble. I'm telling you. Mukobwa ndi ibibazo. Ndakubwiza ukuri. Magoma afite ibindi bajye muri Amerika. Uriya mukobwa no mu gihe cyose naza kumwitaho. Bwatinze. Sasa hakuno. Araho bagurisha amasaha. Mugabo aje hano baramukingurira. Masaha hands. This way please. Yewe hakuno nyakubahwa. Rangije. Sweet of you to stop him. Rwose nziza ko bugeze hano. Ari byo nyine kuba wabona. Rangije muhereza ibyandiko. Urebe. Shira file ku ruhande. Ejo bizaba byakemutse. Uno baragiye wa mukobwa Kate Abbott. Mugabo wanakora amasaha. Ni umusaha. Rangije tugaruka hakuno. Wa mukobwa Kate Abbott. Hano abari muka alam. Mana. Disa masaha yo kujya kumureba rwose. Hano yo kumurika ibintu bye. Masaha yageze. Ni mushuti. Nagomba gukora exhibition cyangwa se expo. Lisa. Mana rwose mbabare natinze. Ariko nari nagutsigira akarabure ko tuza gusangira. Don't worry. Byagenze bitese. Would you believe I sold every down? Umva nakubeshye byose namuritse nabigurishije byose. Gafaranga kabonetse yewe. Those for you. Ariko ari kimwe nagusigiye hariya ku ruhande. Underworld. Ndabizi ko byo muri Underworld urabikunda cyane. Sabura kuze cyane. Zano. So work and no play, huh? Biraza kunda rwose nta mikino muri akazi, mu kazi na brag. It's complicated. Mana biri complicated. Is everything a state secret with you? Ariko ibintu byose bararibanga kuri wowe. Nimba ufite ibibazo mu byo mu kazi kutajunganiriza. Ni kandi se kamushuti. So beautiful. Mana ni byiza.
bwatinze. Uyu mukobwa bamuzanye muri ambasade y'Abanyamerika ashinzwe ibintu bijyanye n'umutekano yaratashye ijoro ryose ararayiga kuri wa mugabo Balan. Yaje avuga yuko agiye kujya kurishana ng'abana be bimukira basa nka bari mu nkambi, ariko umugeze agiye kuvuga company ngo agiye kusura yitwa Vickers Pharmaceuticals, kandi igiye gusura company kugira ngo ubone visa iguha urwandiko rwemeza yuko ari yagutumije. Sasa yabwiye umuzaza ati ko nta rwandiko ngo rw'iyi company. Hano umugeze aramufata muri office ye, harabitaga mosquitoes. Mugenzi guruka byibuka yibuka umunsi muri 2001 abatalibana ba Al-Qaeda baturitsaga muri Amerika. Kobwa agize gutya kuri izindi visa z'abandi bajya applying, kumba kiri aho ngaha abona abantu bahawe visa approved. Biramucanga abantu bahawe visa twazibimye ngo turacyabigaho. Hi, Naomi. Ahamagara Naomi. Kate. Ni Kate. Sorry it's so late. Mbabarira rwose bwije. It's okay. Is something wrong? Oya nta kibazo, hari ikibazo se? You remember a guy you processed a while ago, Sri Lankan researcher by the name Waba wibuka rwose umuntu twakurikiranye ubushize waratutse muri Sri Lanka wo muri researcher w'umushakashatsi? Fazli Samir. Witwa Fazil Samir. Yeah. Yanda mwibuka bane barimo applying kwa yabona vuza? I was checking him out when Bill pulled. Nari ndimo ndamukurikirana. Bill nibwo yaje anyaka file yiwe. Bill wibuka kare niwe wabujije uyu mukobwa gukurikirana Balani. None ngo niwitwa Fazili Naomi yarare baramwiga ngo ya visa yiwe ngo Bill nawe aramuhagurutsa mwambura file yiwe. Why? Kubera I had too much on my plate and he'd handle it. Yewe yambwiye ngo rwose ngo akazi mfite ni kenshi ngo mureke ngo abikurikirane. Okay. So much. Saura koze nta kibazo. Kobwa bona ko bintu bishaka birimo kwe. Aba bantu umwe aturutse Sri Lanka abone ngo umunye Romania. Kumbe hakuno. Kuri wa mugabo bahaye fire ukora amasaha. Watchman. Dani. Masaha y'ijoro. Wa musaha yaraje anafata kasi mukadi sinzi arimo aratacinga ibiki. Tayari rangije aba yambaye n'ibiboro bimeze nk'ibikumwa nabyo bicomoramo. Kora ibintu yitonze. Masaha y'ijoro. Wa mukobwa Kate Abbott hano hose ni kukamoto kiwe rumva noneho ko yagataye ataje sangahe saa 8 saa 9 yaraye mu job muri office nibwo agishike muhira. Twabonye ari umuntu wa mugabo yagiye raporo ngo uyu mukobwa Kate Abbott ngo atangiye kutubera ikibazo kubona visa bishaka kuza kutugora. Ibyo filmu ko mu business bitinda buracya. Wa mugabo ukora amasaha bahaye file akavuga ati muhumura mu gitondo ndabikemura. Zano mu gitondo zahara amatafari acomora mitafari. Zano yitonze tafari araribaza yitonze. Kumbe ndani mwitafari harimo bimwe mu bikore bisasu bya kirimbuzi. Tangira gupanga ibintu bimeze nka stick. Kakano yafatishije kuri simukadi. Tayari hano ndahamagara simukadi nicamo tayari. Beta inuka efrakata. Funga amavisi yitonze. Mugabo na papa. Ukora ibyo byaza kora iki? Ajugunya. I hate. Vickers Pharmaceuticals. Did ask me for a reference.
request slipped through the cracks. Sasa umukobwa ntibwatinze yaje kureba yanuza ya company ya Vika Pharmaceuticals. I'll get my secretary to draft one today. Oh, would it be possible to see Dr. Ballan's security clearance? Ati naracho batwaye mwareka mukanyereka Dr. Ballan ibijyanye n'umutekano uko bimeze. Umukobwa neza ajya kurebera ya company ya Vikas. What is really about? Ubugamije iki? I just thought since I was here it would be a good night. Anabitekereje kuva ndi hano ariko urabaza iki muko? If you were even remotely familiar with the British Defence Ministry standards on secrecy. Ati umukobwa ne barugo ncinja mu bwose hano mu Bwongereza utajya kwinjira mu by'umutekano w'Ubwongereza utajya kwinjira mu makampani akomeye hano mu Bwongereza. On the same side here. Ariko nyakuba hano turi ku ruhande rumwe sibyo? You need to present a proper written authorization. Ati niba ushaka ko tugwa amakuru ajyanye n'umuntu rwose w'umunyamahanga uri hano mu Bwongereza ukeneye guhabwa mbere na mbere urwandiko proper authorization cyangwa se uburenganzira uhabwa n'abashinzwe umutekano hano mu Bwongereza. Wewe kuko uri umunyamerika ukora muri ambasade y'Abanyamerika. From the Home Office to even inquire about security. Ugomba guhamagara muri Home Office bakaguha urwandiko rutwemerera ko twagwa amakuru yose. Kuri ya mugabo Ballan. Dr. Perry, Muganga Perry. Ahubwo sohoka muri office. Yanga kugira amakuru amutangariza. Bonye agiye Dr. Perry. Get Inspector Anderson for me, please. Ngame nuza Inspector Anderson nona. Kumba naraje kwa moto mugamaze gutega igisasu neza. Agipfunyika nk'ari impano ahereza no wa boda agihereza kama boda hakuno mukobwa za hakuno mukazi. Hey, sweetie. Bete mukundwa. Listen, I need the list of this month's visa file. Ati rwose nashaka ume liste y'abantu baplanize amaviza muri kwezi. Visa files. Arangije za kumurira ku mashini. There's no authorization. Nta burenganzira muhabwa no kubikwereka. Oh, Parker probably forgot to call. Parker yibagiye guhamagara. Bantu umutekano mukuru. Cyanya muri kirangije. Could you remind him? Ariko nesere kuri umwe bizakira gafunguzo. Kujene izo files zose. Ecyamuruti barakorana. Ariko muri ariko nubwo muri kampani arantu temere kuba wagira. But I believe you know Inspector Paul Anderson from Counterterrorism. Sasa ni bwatinze. Mukobwa naye baje kumuhamagara. Mukobwa mutorezera ko uzuye umugabo. Paul Anderson. Paul Anderson from Counterterrorism Command. Was the Counterterrorism Command. Good morning. Making inquiries into the security status. Ati umukobwa utangiye kuba mbere ikibazo kwa kwinjira mu mutekano w'Ubwongereza. British resident. Ujya kubaza nuza abaturage b'Abongereza. Dr. Emil Ballan. Ujya kubaza bitandukanye bya Dr. Emil Ballan. He applied for a visa to come to the United States. Uriya mugabo Ballan ya applies kugira ngo ahabwe visa imujyana muri Amerika. You took it upon yourself to go to none byo kucibyihererana his workplace and interrogate his superior. Ni gute wowe wajya guhabwa ahantu akazi waranze ukajya guperereza ku bantu bakurusha ubushobozi ndetse bakuri hejuru. To interrogate your superior. Rather than contacting my office. Ni gute wajya kuryana umuntu umwe nka Dr. Emil Ballan ukajya kumuperereza utabanje no kuza muri office yanjye ngo uburenganzira ukarenga wajya kubaza abandi baganga bakorana ku ruhande. Dr. Ballan needs his visa today. Ati Dr. Ballan akeneye visa uyu munsi. Thought it would be faster. Nari nziko byakwihuta. Go through proper channels. Ariko akaba waciye mu nzira nzima. What's this? Go through proper channels. Paul. Ibi byose ni biki Paul? Uyu we ashinzwe umutekano w'Abanyamerika muri ambasade. Director Perry Director Perry contacted me personally to yamamagaye rwose personally anyumvisha ibyo ngo nakubwiye. Complained that Ms. Abbott had been making unauthorized inquiries. Uriya muganga yamagambye ko ngo Abbott yagiye amwaka ibintu rwose mu buryo butemewe. Then he called his friend, hanyuma ahamagara inshuti ye, the Home Secretary, ahamagara Home Secretary, who asked me if you have issued the visa. Ariko Home Secretary we yambajije ngo se mwamuhaye visa Emil Ballan. No, I haven't. Nago visa ndayimuha. Bakiraho. Problem. Hano hari ikibazo? Ambassador Crane. Haza ambasaderi mwenyewe. Sorry, I'm late. Ariko se mwanga nakererewe. Kubwo arasiki ibintu byoroshye. Bije mu ambasaderi wa Amerika mu Bwongereza. You were joining us. Ariko se ntabwo nazi kuri butwiyungeho. I didn't either. Naye ntabwo nari busy. The Home Secretary just called. Home Secretary niwe wamamagaye. So, what's the problem? Hano ikibazo cyaba ari iki? Sasa umukobwa uri hano yega fifi muri bose abamuhagaze imbere uri hirya Sam ahagarara umutekano w'Abanyamerika bari muri ambasade urahawe ashinzwe umutekano
n'ambasaderi bamuhagaze imbere. I can't discuss the details of an ntabwo navuga muri detail investigation. cyane ko iperereza ryo ritararangira. We're talking about a medical professional with serious political connections. wowe urimo yafata umuganga rwose w'umuprofessioneri ukaza kumuhuza n'ibibazo bya politike. Is this really a matter of national security? ese ibyo abari ibintu bisaba umutekano w'igihugu wose? Sam, kwari ushinzwe abanyamerika no muri ambasade bite? It's her call. No muhamagaro we nagira icyo bivugaho. Standing by it. ariko nanjye ndacyamuri ruhande. I'll inform the Home Secretary accordingly. nanjye ndaza kuvuga amakuru Home Secretary nuko bikwiye bitewe nuko mbyumva. But let me tell you something about Balan that you probably don't know. wa mukobwa kanyiri kintu ngwa kuri muganga Balan utaruzi. A few years ago, imyaka mike ishize his wife applied for a visa umugore we yatse visa emergency medical treatment in the United yararwaye ameze n'abakeneye kuvurwa byihuse States. kandi azigomba kuvurirwa muri Amerika. She died uriya mugore yarapfuye because some bureaucrat kept asking for kubera abantu nkawe muri za biro mugadindiza process zo kubabona impapuro a piece of paper. bakomeza mu mwaka ngozana kagapapuro jya kwa mudugudu jya kwa ndejya ku kagari bamudindiza umudamu nuko yabipfiriyemo kandi agomba kujya muri Amerika kwivuza. Under the circumstances, rero ibintu nk'ibi byo kudindiza umuntu ngo visa ukajya kumubaza akari imuroro ukajya kumumara urebe yarariye iki. you might consider showing her widower a little compassion. turiya mugabo twakaye turamwereka ko basi turamugiriye imwe kuko byambayeho. Madamu Abbott ubitekerezeho. Ambassador mugumane n'umunyamerika wanyu hano mu Bwongereza nagaruka bimeze hano ibihugu bitangira gushyamirana. Congratulations. Felicitation muko. You're already making enemies in high places. tangiye rwose kurema abanzi mu bantu bakomeye. Courage kandi Sam nawe iyi situation ikontorore. Obwa zanu sigara na Sam mwene wabo. You okay? Meze neza? Yeah. Cyane. Thanks for backing me up. Bintu rwose biramzambana. You have great instincts, Kate. ati rwose icyo mbizi cyo ntabwo ujya wibeshya. Sam byihorere. Sam azi ko uyu mukobwa atajya akora amakosa. No. Bwatinze. Bakozi bose bari hakuno bakora muri ambasade. Bill. Wamakaya tukavugana cyane nta kibazo. Sorry, kid, I'll have to take this. I'll meet you guys at the restaurant. Reka turabona mu restaurant. Sawa reka ndaje sibyo? Sam baramamagara hano hari byandiko n'abagomba kuriyaringa subira muri ambasade gasoye. Stand. Sasa nuza Sam Bill asubiye muri ambasade yaraje asiba files z'abantu batanu azikura muki muri system. Urebe filimi ariko ari abagenzi bagiye mu restaurant bakorana kumbe hano umugenzi Sam hari agafoto k'umusore w'umusirikare yarebaga sasu babahaye bakiza muri restaurant. Gisasu babahaye kinja restaurant aba nabo nk'abakozi muri ambasade bagiye hehe muri restaurant. Kabosi hano rwose akaza bari akazi abari mu kugipolisi ameze nabi. Mukameze mindani kumbe wa mugabo wateze igisasu babataka agapiyese kare mu ginuza mu gisasu bagaterekare amuki byari gutegura kumbe na Bill na wavayo. I think it's our table. Classy. Mana tabure yacu ngiyi hakuno. Tayari. Naomi, have you ever? This place is really nice. Naomi wari waza muri restaurant mana mbega restaurant nziza. Mana sike yakoze akazi. See about this place. Mana Bill bari hano. Pulling that file. Umva uri kubinagwa amagaje ryashize turimo turaganira ubujyanye na Bill. It's the guy's birthday party. Umva Kate uyu munsi ni anniversary ya Bill. Supposed to be having fun. Tugomba kuba turimo turanezerwa ibintu by'akazi nukabiganira. Kate amasoso batekereza akazi. He pre-ordered the press duck for all of us. Rwose ari yatumije rwose sambaza urumva. 6 please. Mukonyine twese turi batandatu mu dutunganyiriza igiporezo. That was you. Charles mukonyine muhungu Kayonza boy. All right guys, pony up. Namwe amuteguriye impano hoya. Wamwica nyina waraho hafi. Barangije bakoze ufaranga. Una anniversary ya wa musaza Bill. Bamugure impano.
dore sasa hari imana ibera igitangaza. Wa mukobwa ajya kugura impano bakoteje udufaranga baduhereza nde Kate azana bagurisha ubuntu bw'ubukufe bw'ubusaha wamwicanye nawe ari hanze. Hi, I'm here to pick up a gift. Yewe naje no gutora impano. Killer they are watchmen gasaha mugabo batambuka yambaye neza none amukika mani kadoro gose namahita mu meza kakantu yajya gatereka mu nzu yakareba ke kubona inshuti nziza mugabo do akarestora kari hirya. It's taking Bill so long. Ako Bill yatitinzera. Alright, here comes the kombe hano mukonyene rwose arasavinga hano we manager ibintu byose abikorera icyarimwe do rebyo nari mbazaniye ngibi hano ari ukuntu afata inyama bakazisya bakazivana mu rujiji kumbi ndani. Anabeka ibintu bitetse seme kumbe Sam nawe mbazari kinazi aritinze abarangije sasu cyatezwe. Turitse ka restaurant kose musumwe ho tayare ho nakubwiye buriya w'Imana igifatiye akaboko niyo baroga basubizamo ntacyo waba. Kete sohotse kubw'Imana wagiye kugura impano abirokokeramo gisasu cyabamenye amatwi dore kumva ubuduha. Raka kobwa vayo bagenzi be bose Naomi ba Joyce bose n'abandi baturage nuko sika yasubiye Nyamasheke Ngombo boy Alvin Joyce agera guhamagara abanose bakoranaga Joyce Juliet Janet George bose mwicanyi nyero gutanga igisasu. Help! Mumfashe! Is someone hurt? Hari abantu bakomeretse. Mugabo bavana imbunda kumbe. Asa wafa hari cyagaza kiraturika. Mukobwa aratangira amenya ko bashakaga nagapfuye ngo ndararokotse kabirokotse yeme byari nabi. Mukobwa arapanika vuba vuba kingure cyibikari. Mukobwa aratangira killer Gichanyi killer ya watchman masaha we ngo barakurikira sinza ariko turoreye bafaya brigade batangira gutezamo bakizimya mwoto. Kubwe buri umwicanyi nagira isura umugabo yambaye neza wajya nkora hano muri biro mwicanyi kiraho telefone. Abbott's still alive. Abbott aracyari muzima. Where? Ari he? Following the embassy survival protocol. Atiri ngundi bakurikiza ya service ya nako protocol yo kuri ambassade ubutare gahunda rugutayo yuganyira kuri ambassade. Munyamahanga wese What are you hearing, Sally? A restaurant. yatewe atari mu gihugu cy'abandi ahayirukanyira he? Gas main explosion? Ni gaze turitse cyangwa? According to first responders radio chatter, it was a bomb. Nkurikije amakuru tunose yazohabwana ni gisasu gituritse. I'm working on getting security video feeds. Ako nashaka kuba nabona zinuza security video feeds. Where was the hit? Amafoto n'amakamera. Just a few blocks away. Do we have anyone in the area? Abantu baraho muri ako gace se. The visa crew took Bill to lunch at Gaston. Ati rwose ya equipe yashinzwe amaviza Bill yarabajya kubasangiza ibya sasta ka restaurant ka CK. Baranyagasera ibintu ntago byoroshye. Mukobwa ni urokotse. Na Bill we bazaraye muri deal. Kobwa fa yapanitse. Mana jakasari kimutatawe. Hayiga tatawe mana we. Shuti ze zose Joy Janet Juliet Jackson boss. American Embassy. Baramurika atambuka ni Sam. Bagenzi bose ari mu byama visa. Boss wabayitanye. Akira akubitana. 4 of yours. Basore baye bane. 2 waiters. Abaseriveri babiri. Saleswoman from the glassware shop and 5. So umugore hari ucuruza nayo ibintu by'Imano. Nabigendeyemo. And more than a dozen wounded. Hari n'abandi bakomeretse.
The blast originated where your people were seated. Ariko guturika kwaturutse muri yanuza muri restaurant. Has anyone claimed responsibility? Hari umuntu wamuzi ko yababize mu ruhare? No. Oya. The bomb took out most of the security cameras near the Out of ngana n'amafite gitwabonye ko kamera zose zaturitse. I don't know how much the feed will recover. Ariko ntabwo byoroshye. Is that all of them? Ni ibyo byonyine. We found this. Hari ibindi twabonye. Ibi twabonye mu ka restaurant. Nako ari abacuruza utuntu tw'udusaha. Ni ibyandiko bya Abbott byangombwa bye. Uraceka yapfuye. Can't find it. Ntabwo turamubona. Kumbe Abbott yarokotse. Filime yiswe Survivor. Mana we. Chewe gatata we. Hagarabye yumvise buryo ki? Alvin, Naomi, they're all Joyce, Robert, Alvin, Naomi bose bapfuye. at that restaurant. Bari bajyanye ngo rwose na Bill Talbot kuri restaurant. Stayed behind to take a secure link call. Reka turebe ibyo twabona security link code. He was running late. He should be somewhere Igihe kirimo turengana. between the embassy and the... Reka turebe distance irimo y'umuntu yakuba yava kuri ambasade kuri restaurant ajya kuri ambasade. Reka dukomeze dukurikirane ni karita y'akazi yane Abbott. Ntabwo barabakora kumenya aho Abbott ari. So what do we know about it? Nasi turamenya hiki. Only child, born and raised in Montana. Sasa batangiye gukurikirana Abbott ni muntu yabaki. Parents yavukiye anarerwa muri Montana. Babyeyi barapfuye. Stanford University. Yeze kuri Stanford University. Then a 2-year scholarship for graduate studies at the University of London. Yakomeje rwose kujya muri University ya London. She applied to the State Department. Applied to the State Department. Got high enough to get into the Bureau of Diplomatic Security. Rwose applied kujya mu Bureau of Diplomatic Security. Mutekano w'aba diplomatic. She single-handedly unraveled a plot to bomb the American embassy in rwose yabaye kurobara leta n'uzambasade ya Amerika. Uyafashe ibyo bitandukanye byarate kwituritsa kenshi gashoboka. So she knows the city and she's good. Bivuze ngo uriya mukobwa niba yerigiye University mu Bwongereza azi uyu mujyi. Kandi ni umuhanga mu kazi ke. Tell me something I don't. Aba naba Homeland Security. Posting. She speaks 4 languages. Uyu mukobwa avuga indimi enye. 3 of them being Russian, Arabic, avuga Ikirusiya, Icyarabu, Igishinwa ndetse n'Icyongereza. Cyangwa no CIA. We don't know him. Ibyo nawe ubizi. Okay, until proven otherwise, we assume Abbott is alive. Mbungiye nta kindi kintu turaba twavumbura turacye ko Abbott akiri muzima. That makes her a material witness and quite possible. Bivuze ngo aracyari material witness yazo mutanga bwamya aho uhagaze. Suspect. Cyane ko nawe aracyakekwa. Yakureba bagenda bagenzi be gusangira bagapfa karokoka. Get her details out to the police, MI5, the media. If she's wandering around England, ndashaka mo details aba MI5 ndetse polisi n'itangazamakuru. Surely a security camera will pick her up. Tucyo tumwe ko ngumekinga shaka ko kamera zose zabasha kuba zamubona. Uriya mukobwa ni umuhanga. But put her friends, especially that photographer Lisa Carr, under surveillance. Ndashaka mushyira rwose amazina y'abagenzi be nka Barisa Carl bakurikiranwa nabo. Kuko byanga byakuna Lisa Carl ni bari inshuti ashaka ko yajya kumureba. I had a lock on Kate's locator, but the signal keeps breaking up. Turimo turakurikirana rwose wa mukobwa bagize akazi bambara barimo ka rocket cyangwa se aka GPS. Reka tukurikirane turebe hano yabaherereye nonaha. Ati ndamugera mu minota arenze 10. Ndukiza imodoka. Kobwa zamucanze. Ngo buriya bubaji bw'akazi abari mu tuntu tumeze nka simukadi ku buryo bashaka ko bakura ahantu herereye. Kobwa za hakuno. Kumbe Bill kugira gutya. Bill abona umukobwa. Kate. Bill. Hagaskora cyari kigambaye. Thank God you're all right. Man shimura cyari muzima. Bose bapfuye ndabizi. All right. Sangwira hano. Nagerageje kubatabara urumva. I tried to save them. I know. Nayo tuza. Azamusunikiriza amujyana kure hari abantu. Musunika ku ruhande. You've left things alone, Kate. Uri murabanga mukobwa we arishyiramo. Namahitamo mfite. Barwanira kabunda. Tayari sasu riravuga. Sinzi niba n'umukobwa barashe. Muzatangira kudigadiga. Bill Muzee bamuha iry'ibifu mu bitaro ubushake. Yewe bariya hana abaturage batafata content fata mu video. Musaza yaje gwirana. Mukobwa aracyafite akabunda mu ntoki. Avayo ubwoba.
yewe mumuhunge afite imbunda hano bafata ubu video hano hari ibintu byari imanuka nibiki kumbe watchman umusaha atunga kigabo imbunda arashe ntari mu ndapfuye kigabo kibona ko gakiri kazima ngabarangije yitonze kirama akagofero rwose ubu ngubu n'umuhanga kuri byazi ngo ajugunya koze iki araza fatano badge ya muziki yakazi hanje n'umara police mwate mwamuhururije aya no guhururiza no gutabariza ko bwarangije cyafite akabonanaga muri puberi yewe mukomeze mbere over yewe bigenze biti kumubere bakoranaga Sam yagiye kugera kuri Bill mwanda ko bwaratangira kigabo kimuri inyuma nawe ana yugo sejama muri basement and Talbot staggering toward the fountain. Abaturage rwose babonye ari afite imbunda hariya bafite n'ibimenyetso bya video evidence yarafite imbunda umuntu isasu no gute bahagana katari bamurashe. Please Paul, give me a chance to find her. Rwose Paul mama yirwe kuba nashaka uyu mukobwa ay hangane Sam nango natuma umushakanye mfite amabwiriza uyu muntu akoreye icyaha hano mu Bwongereza kandi umwe muri abanyamerika so twe nk'abongereza tugomba kumushaka bamukura mu kazi. I know that you track your people using GPS chips in their IDs. Ndabizi yuko mujya mukurikirana abagenzi banyu akenshi kubera ari amakarita y'akazi za badge wabambaye abarimo ka GPS ID mwamfasha kuba namushaka sibyo arangije. Where's Bill's ID? I'm sure. ID ya Bill yagiye. We'll find it. My point is that umva nago twamenya nuza icyangwa cya Bill cyagiye wibuko wamwicanye watchman waje nuza badge yande ya Bill. Assuming Abbott still has her ID, ato avugira kuba uri Abbott agifite ID yiwe can find her. dushobora kuba twamubona. And it's best I'm there when you do. Rero birabari byiza no dufasha kuba twabona umukobwa Abbott. The kid's video went viral. Kubera ko iyi video bamufasha abana bayisata sakaje hano se yagiye kuri Twitter, Instagram, TikTok ndetse no kuri Facebook. So please uyu mukobwa numwica cyane igikorwa cy'iterabwoba. You can't touch her. Kuri ya mukobwa afite ubudahangarwa bwa diplomatic immunity. You know we won't take chances with people like that, Sam. Rero iyo bigeze ku kintu cyitwa terrorism ntabwo uvuga yuko ufite ubudahangarwa bro. Ibyo mwijya muri abanyamerika fa kuba ye bigaragara ko yarasha umuntu. Bwa mbere restaurant yararimo haturiye bagenzi be ararokoka. None mugenzi umwe bakoranaga byagenze bite? Bafashe video afite imbunda. Kumbe masaha hakuno. Injiri ndani, come on in. Who are you? Orindi. Trevor. By the Trevor. I work with Fred. Nkorana na Freddy. I only work with Fred. Jewe nkorana na Freddy gusa. Shut the door. Ngafunga umuryango. He's ill. Ararwaye. I help or not? Urashaka gufasha bwanjye cyangwa hoye? Yetonze kiri imbunda hasi. The signal is active. Signal iracyari active. You better hurry. Ubibaye bizagera vuba. Amwereza ikarita y'akazi yande ya Bill. What's happening with those trackers, Sally? Ariko zo trackers bimeze biti. Someone must have taken Bill Talbot. Uko bigaragara hano umuntu atweka badge ya Bill Talbot. Away from the park. Kuba yayivanye muri park. At the moment is stationary off Russell Square. Aho tuvugira hari mu gace kitwa Russell Square. There's still a problem with Kate's. Ariko aracyari ikibazo na Kate. The tracker must have got damaged in the explosion. Bisa nkaho ikarita ya Kate yadamage cyangwa se yangiritse ubwo aho turi kagari ahantu. The last location we have for her. None se bwanyuma mwaretse kumbona heyi. Sam's Market off Curtis. Yaraye kuri Lam Market kuri Kazon Street. And you're sure no one else can track her? None se nawe ni muntu wamukurura. Absolutely, only you and me. Ni wowe nanjye twegeye twamukurura ibyo ndi kwivugana ko bagenzi banjye bandi barimo barabyumva. I need to get to her, Sally.
sawa Sally nashaka ugerageze abantu Abbott yabari. That's exactly what Anderson is expecting you to do. Erega Anderson yari yategereje kuba wakora. Kate knows what to do, Sam. Erega Sam Kate azi agomba gukora. More importantly, find Talbot's track. Icyingenzi nuko muri amana nuza tracker cyangwa se karita ya Talbot. Aho yaba yajya Talbot Bill. Whoever has it might be able to tell us what really happened in that park. Kuko uwaba ufite ya karita nawe nyine watubwira ibyo byabereye muri ya park. Niba uri umukobwa Kate ariwe warashe nde Abbott nako Talbot. Baraje bafata ya badge y'akazi yande ya wa mugabo Bill barashe. The fireworks in Dubai. Ese cyaje fireworks zabaye muri Dubai. Abari makano kameze nkanuza nka simukadi niko gatuma bamenya ahantu herereye. Sasa atangira kubaza umwicanyi ngo se fireworks zabaye muri Dubai. Nawe wazikoze. Was you right? Nawe wisha abantu muri Dubai. Umugabo nawe ntavuga menshi. Aranje afata akantu kameze nka simukadi. Agashyira hano kuri tracker kohereza data zose muri telefone. Akira. Now, noneho you can follow. Ubu wakurikirana buri muntu ufite zimwe muri izi badge. Icya kabiri, lab used by the security services. Ati rwose abantu bose bakabashinzwe umutekano hariya wabakurikirana ko ufite system yabo. Pata gasore ashyira turnovisi ku gutwi. You shouldn't have asked about Dubai. Ntabwo wakabambaje ibya Dubai. Turnovisi killer. Gushyanuka nibyo uzize. Amazona jinega ibisasu we Garcia. Afirona mari huyu. Fininini maibobo. Unara chiruka imihanda bya mucaza ni Kate. Mana none muri mbona ngize irya none mana rwose. Nakubwe Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho. Ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop. Amakamera zino za CCTV cameras. Yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi. Ku giciro nk'icy'umuneke. Hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Smartphone yawe yaraguhenze none nguyishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefone z'ubwoko bwose muri service zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. We're in the Italian gardens on the north side of Kensington. Anta yandi makuru. Uyu mukobwa rwose aho tuvugira hangaha. Hakuno. Sally, the method is Bite Sally. for Kate's arrest. Ati Kate rwose aho tuvugira hangaha ntabwo turamenyana herereye.
yaje hano ajya ku telefone bino bya phone booth byo ku mihanda. Anda rimana magana Sam nawe nago bikunda. Ati rwose Sam binuza ya karita ya Bill imaze kugurwaho akakamwa ya minota 5 ishize. Benya karita ya Bill bayikuyeho sinyare aza hakuno. Uyu nawe aracyahamagara. Wahamagado nguriya do yarashe umuntu urumva hano abaturage barahwihwiza mama kibweceri nguriye. Where are you? Sam nguri hehe? But your tracker keeps short. Nari ndimo nakurikirana ko tracker yabo yavuyeho bana abaturage ari kumutungira kwitangaza makuru ndi gucaho. So sour and fat. Ntabwo n'umwitanya umukobwa avuga n'igishinwa. Shashya. Uyaza mu rugo kwa Bill Abbott. Nako kwa Bill Tabot. Kugera mu rugo rwa Bill hari wakinguje ikarita yine wishende ka gasore. Did you find Talbot's tracker? Is it Talbot's tracker wayibonye ikarita yiba yakazi? No, just a dead guy. Nasanze y'umurambo. What? Ngo? Talk to me about Kate. Ngira ibijyanye na Kate. 2 minutes ago. Amamagaye minota 2 ishize. Hung up before I could get a location. Ariko ankupye narabona location yana herereye. Sam, you need to get back here. Sam chene ko agarukana nona. The ambassador's on the warpath. Umva ambassador yarakaye mujinya wazamutse. Barimo bazugura umunyamerika arasabana muramugwongereza hagati muri London. Hana hagati muri London. Kumba bashinzwe umutekano. Abbott. Banza nabatabonye Abbott. Cup teams to stand down. Gere ikipe zose zisubira inyuma. Just think about that hotel. Ahubwo tushaka hano yaba yerekeje kuri hotel cyangwa hano ari hose. Please give me a break. Makaruhuko makanya. Phone call. Ndashaka kuri telefone yamamagara umuntu sibyo. Hano mfite isaha yari impano bampaye aje no baragusha amasaha. Ni mu bwoko bwa Starlink urumva ni isaha ihenze cyane. Please niza telefone yamvugisha umuntu. Okay. Hano rwose ari ne mwene wabo na Alice irindazi. Akazi karabuza kugurisha amasaha no ku post. Ari ne rwose mama Kadubiri bamuhereza isati z'umukobwa yihamagarire. Bwatinze. Hello. Hey, oh my God. Jewe, Kate bite? Nabonye amakuru rwose. Nyene y'imyenda n'amafaranga muri akamwanya. No. It's not safe. Ntabwo warose ateka ina kuri telefone niye nyituye umukobwa yitwa Arine mama Kadubiri. Posta police. Ndakwinyiza dure kuri St Pancras. St Pancras station. Amuga address yano bari buhure kuri St Pancras station. Mukobwa arenda subiza mama Kadubiri. Telefone ye yerekeza kuri station yitwa St Pancras. Nisara ndafata amafaranga vuba harimo ko yajya gutabara mushuti mujyane n'imyenda kumbe killers. Bagabo bitonze hari inyubako bari kureba hakurya. Aryo gaze mwatazamo igisasu n'ubwoko ki? A precise mixture of hydrogen, harimo mix twavanze hydrogen, methane, fluorine. Ndetse na fluorine. In New York will be 4 times greater. Ariko no igisasu atega muri New York kizaba kirenze cy'ingiki bivuze ngo ingaruka zaba ziyambaye. Made to the exact specifications necessary to trigger this device. Rwose iyi disasu ndio byabikora neza masasu maremare. Cannot use a detonator in New York. Ariko muri New York ntabwo tuzakorera detonator ntabwo tuzashaka umuntu uzarasa. Carry beeper-sized radiation detectors. Tumenye yuko igiye guca ahantu rwose hariho hose habari imbwa zisanga cyane muri Amerika ikintu cyitwa igisasu kuva ibyabaye ku itariki. Even a false alarm. The first thing the authorities do is kill all communications. Abanyamerika mbere bagomba kubanya communication yabo abagwasaka ibisasu ama radiation ama frequency nta kintu badakurikirana. Magaba banza gupanga imbunda zimwe za sniper. We have the counter. Kira misasu. A 500-meter radius. By it a 500-meter radius. I should be firing outside their perimeter. Bomba kurasira kure y'abanyamerika babaracika. Hano bari muri England. Ho bataze igisasu cya mbere. Gikiriya hakurya. Target. Meninyo. Tayari. Iyi ni sample. Hano ni muri London babanje guturitsa. New York ni ikurikira. Bayise survivor. Nakubwe uziko bitera tukugita udahombye. Vuba ha mushuti turabonana muri Amerika. Ntugire ikibazo.
So now there's only the girl. ubu igisigaye ni umukobwa. Just make sure my shipment gets to New York. Umaking sure ko ibintu byanjye naguhaye ubigeza muri New York. Umukobwa umundekere Kate Abbott. Tayari. Hano barabajagaraje abongereza bajya kubanza kwibaza. Ndashimye. Hano mu Bwongereza baye guturika. Hano na ambassador w'abanyamerika rwose. You got from me, Maureen. The president is demanding answers. Perezida rwose akeneye ibisubizo muri akamwanya. Secretary, they don't. Nabwo rwose na British Home Secretary. This tracker was damaged in the blast. We lost her signal for the moment, but even Abbott tukagereza ko tukakurana Abbott yabaye muri akamwanya. Abbott ntabwo turamenya herereye. get it back. The Brits have Twabuze sinyare zikarita yiwe y'akazi. snatch teams ready to go. If I try to make Ate kusibyo ko twakoza ikipe rwose yakurikirana twamenya ahantu Kate Abbott yabaherereye. a move on Abbott and happen to get lucky on her location, I lead her right uko bigaragara ko rwose nuko n'amukobwa Abbott yabashije kugira amahirwe akaba yarazotse abantu hari basanyana bagenzi be. Sam. Atiragereje kumuzana Anderson. He's a liability. Uriya mukobwa rwose humura n'inshingano zacu. Kate had nothing to do with Bill's murder. Aturamubwa Kate na ahuriye n'urupfu rwa Bill. Go ahead. Komeza nawe. This morning, Kate took the monthly visa list. Rwose muri gitondo Kate yaje muri office wanjye afata liste y'abantu baplayize kubana na za visa. The flash drive contains all of the background checks and namuhaye rwose flash drive iriho amateka cyangwa se ahahise abantu bose baplayize kuba babona visa. references on the applicants. Rwose n'ibintu bibavugaho. We find there's been a possible terrorist breach. Uko bigaragara rwose impamvu yarimo arajya ibyo bintu bisa nkaho hari ikintu yarimo arakeka ajyanye n'ibyihebe cyangwa se utundi tukora ibisasu. It's usually the first place we look. Akorwa n'ubwa mbere igihe byanungwe kuza akambaza ibyo bintu kuva yagera muri kano kazi. She said you'd okayed it. Ariko yambwiye ko rwose Sam ari wamuhaye uburenganzira. Wamuhaye uburenganzira? Yabeshye. No. Nta burenganzira namuhaye. What about the backup systems? No, say backup systems izo. 5 files were permanently deleted earlier today. Ariko rwose ikintu cyagaragaye nuko file eshanu cyangwa se application letters z'amavisa eshanu zasibwe. Entry log shows that it was Abbott's ID. Uko byagaragaye rwose byagaragaye ko uwabizisibye ari Abbott kubera ko bakoresheje ikarita ye cyangwa se irangamuntu ya Abbott's ID. It gets worse. We check the security log. Abbott has been working a lot of nights when there's no one around. It's possible that she created documents to get somebody into the country. Then erase the records too. Weeks ago, you sent her over here with glowing recommendations because we needed the best. We need the best of the best. If I recall correctly, she was one of your proteges. Although I'm sure you'll deny that now. I was skeptical at first, but it turns out you were right. She's an extraordinary asset. Yeah, just not for us. That's complete bullshit. And deep in your scared little souls, you all know it. We don't assume the worst of our best people, and we damn sure don't sell them out at the first sign of trouble. Motivation. It's sterling. 9/11. Yabuze inshuti nyinshi kuri 9/11. Abazi byabaye muri 2001 ubwo Al-Qaeda zateraga za World Trade Center. Muzi byabaye rwose muri 2001 atira mukobwa yahaburi inshuti ze byo ntabwo yakorana n'ibyo uko byamera kose. Kumbe yakora umugenzi Carl Lisa. Lisa ni mushito wa Kate Abbott yamwatsa amafaranga n'iki n'imyenda. She's on the move. Yewe ari kuri bujare maragenda. Kombe hakuno mapanzi gasaha kiraho bona aho rasari marerekera arimo arapanga udusasu. Last time we got a signal, Leicester Square. Ati rwose bwo twavuze ko umwana mukobwa ari muri Leicester Square. That was 10 minutes ago. Yari iminota 10 ishize. Jesus, you look how I feel. Yewe nuko nabona kugaragara ko nanjye merewe pe. We're monitoring Anderson's communications.
Ati rwose tutakurikirana uburyo ko Anderson yakuvugana n'abantu. Abantu barimo barayigurira umukobwa w'abongereza bikomeye cyane. How did it go upstairs? Hejuru byageze bite mbayobozi? Want me to try to bring in Kate? Use Anderson if I have to. Ati rwose abayobozi nabo bavuze ngo bashaka uriya mukobwa Kate ko byamera kose ubu binakuza turakoresha Anderson. Madamu yishiraho igitabi. From Anderson's forensic lab. Don't ask how I got it. Atana wa rwose Anderson's forensic lab makuru yavuye muri laboratory ya Anderson utambazwe na yabonye ariko nayangaye. The bomb has traces of chromium. Ati rwose cya gisasu kirimo chromium. We haven't seen that since. Hano rwose babonye makuru yavuye muri forensic agaragaza uburyo bw'ubwoko bw'igisasu. Umusore ahitavuga ati utega ibyo bisasu ni watchmaker. Wa mukozi w'amasaha. He's had so much reconstructive surgery, no one knows what the hell he looks like. Hano rwose arimo aravuga ati uyu mugabo ageze ari kuri liste y'abantu bari guhigwa ibyiye bikomeye kuri iyi si. Bakiraho na Kate kuri Pancras Road. It's in St. Pancras Station. Ndabona kuri St. Pancras Station. Kafatira na amahirwe ndekora twajya guhura. Kumbe kuri ya Pancras Station yari yavuze ko ari bahuriye nande na Lisa. Samu nabarerekera. And where's Abbott's friend? Ya mukobwa Abbott mwayibonye. Ari kumanda wa Houston. Ari kuri Houston Street. Umwana yiza kuri Pancras Station. Ari kuri Pancras. Kumbe kiyabe nacho watchman wa mugabo w'umunyamasaha. Yakuze system yabo bivuze ngo umwe afite izi karita z'abakozi muri ambassade. Ashaka ko yamenya ahantu aherereye. Kumbe tayari. Bakozi ba MI5. Tayari mugabo hafa tayari hakurya Anderson yereje abapolisi urugwebe narwo ruraho hafi. Lisa nawe azanye imyenda n'agafaranga na Kate naho hafi. Bose hano no gucungana nta kindi bagomba gukora. Urugwebe rugize gutya rubona Kate. Nta kibazo. Hapa ni bo. Hani chozi chotu. Apolisi uzuyaho. Bashinzwe umutekano. Zeza na Sam. Vuba. Sam agiparika. Inyuma ye Anderson na bagenzi be baratangira. Bose bari gushaka umuntu umwe. Killer. C'est le killer. Yicanyi. Arangije ashyiraho hakuno icyombo. Code Lucifer. Code Lucifer. Azina amakode y'abapolisi ba hano. Suspected suicide bomber. Bose umuntu dushaka ko ashaka yaraturikije. Tumubonye mu majyaruguru y'inyubako. Bose arabayobye. Berekera he mu majyaruguru y'inyubako. Abona Kalisa agashyira ku ruhande. Amaze kuyobya abapolisi. Bose berekera mu majyaruguru. Kumbe kwara kujya batamutesha kwica nde. Kano gakuvuga ka Abbott. Kibazo ki? Wazanye amafaranga imere sano ujya vuba. Ugomba kugira icyo umwira nta mpamvu imbaza byinshi mereze imyenda n'amafaranga. Nta bintu ugomba kumbaza. None se ndagiye bye. Kate bimeze bite? Kigabo kigize gute kibona imbere ya za underground ubuvumo. Bana baza bakurikiye. Ko bajya kumanagara ya Moshi. Kumbe umwicanyi. Killer. Mwicanyi aturuka inyuma arimo araza. Hura na Sam. Sam na mwicanyi atasubira inyuma. Tayari Sam na ba Anderson basenzi baranesheje. Habuze gato. Agiye sana. Bitare turu. Kanya guca hakurya. Kobwa aragigira. Umva Sam, umva. Had your chance to help me. Umva watonagwa amargo kumfasha. Make sure he doesn't follow us. Umva uyagumana atadukurikira. Uyu no muturage wa MK Abongereza, no munyamerika uri ku butaka bw'Ubwongereza. Ikabongereza kurya ikibazo. Kumbe umugabo afite ka locator. Yakwa system y'abanyamerika y'amaraykurura neza cyane. Bakoze muri ambassador no bose bari
aza hakuno vana y'urutoroshi hano ni muhanda ya gari ya moshi nk'ijana Abbott nawe wacengera urumva bibaye byiza wagaruka inyuma ubwo arakomeza turore tayari hakuno nyakubahwa nganda yaze hano basanga yaciyemo hano kobwa aratibika Abbott yagarara Anderson yamaraje nahamagara Abbott kuri sasu zamena matara mukurikira Ayari komeza midani hagarara ndasa kubyuma kumukanga ariko agahagarara mugenzi ibyo bita kurengana ariko mugenzi namukurikirana nabo ni wabarenganya ko bigaragara ko ariko kose nawe ari we wavuga ko uyu mukobwa ari we wisha abantu sasa aragaragaza gute ko arengana horo ari ikibazo bari ihurizo bageza hano hari imihanda nk'ijana nganda seal them off from the street. Adufunga imihanda. They're going to take an officially marked tourist exit. Umva hano wabufungiye abakerarugendo benshi cyane. Hano hari amayira nk'ijana yatunga ahantu henshi hatandukanye basi nta n'uwamenya ahantu ari kabwa ageza kubitana na zambe bazitwa Eri Junior mbeba zamishushwe Dani kumbe aroteza igisasu ukabwa tayari busasu bwa torato karamuturikana fata urucupa nagahwereye mwecanya vayo n'imbunda bagibondo vuba Abbott aratangira karashika yumva nabi aho jato Nyagasani karashika yumva nabi kobwa muri imihanda ya gari ya moshi tungwa henshi atandukanye gize gutya yenguka mwifamu yo kwa Kibweceri inyare zirabura konaje ibyo abajije gusa karashika turore geze hano umuryango yajeho imiryango yose irafunze bana y'icyuma kwisayidira Dan Samu yabwiye mugenzi wabo ati uyu mugabo urimo akurikirana uyu mukobwa w'umwicanyi ari kuri liste y'abicanyi bacashishwa ku isi most wanted killers assassins rangeje baza kwinjira mu nzu yewe data we kagenda usesera nk'ifuku none agahinda nuko ujya iwawe shawe akiraho kubitana na Sam. Oh, come on. You know I didn't do any of this. Sam urabizwa nashije kimwe nakoze muri ibi. Yezu yakuna n'abakurana banaziranye bizerana kumba umwicanyi. Ecanye kureba
Gotcha. Tagofite sha. The same guy you saw after the restaurant explosion. Yes. Ati umuntu urimo gukurikirana no wabonye kuri restaurant munsi cyane. He was in the park after Bill tried to kill me. Ati namubonye no muri park umunsi Bill yagerageje kunyica. So he could have followed you here. Bivuze ngo yashaka kwa nagukurikiranye hano. Give me your ID. Mereza ID yawe. Karita y'akazi cyangwa irangamuntu yawe. We don't need anybody else tracking you. Nanga byakunda natagira umuntu wongera gukurikirana. Bajya ikandagira. Tagira umuntu wongera kubakurura. Sam, who is he? Sam yabarinde. The watchmaker. Izina ry'umugabo bamwita watchmaker. Akora amasaha no musaha. He's one of the most wanted assassins in the world. He's one of the most wanted assassins in the world. Numwe mu bicanyi bari guhigwa kuri iyi si bari most wanted. You doing okay? Meze neza. How did you know I would come here? Wabacetse gute kuri buzanos? Ntago naketse. Answers. Ati najano ndimo ndashaka ibisubizo. Yenzi ni kama mushuti. Ombe afa. Manigera tungira hafi. Man. Ako byoroshye. Yitonze afite kaga flash drive. Kari abantu bose bapurayinze iki amaviza. With our lives. Hase wasinzi baraki kuki bakirira ku buzima bwacu. I put everything into this. And what am I now? A suspect, a target? Ubu ndimo ndibaza icyo ndicyo niba ndukiye kwa niba ari target simbizi. Maybe both. Wasanga uri byombi. Man. We're doing this because we believe in that old-fashioned idea of country, right? Ati turimo turakora ibi ngibi byose kubera ko twizera mu mitekerereze ya kera y'igihugu cyacu. Protecting our fellow citizens. Ndimo ndakora ibi kubera ko muri Amerika twizera ko umuntu agomba kurinda umuturage mugenzi we. Our friends. Inshuti zacu. Right now I'm doing it to protect my own hide. Ati ndimo ndabakora kugira ndinde ubwisho bwanjye. That's good thinking. Nabyo no gutekereza neza. What's that? Delicious. It's the flash drive I got from Howie. Ati ni flash drive navanye kuri Howie. This month we processed over 600 visa applications. Ati iriho rwose amakuru y'ukwezi gushize ko twemeje processinze visa zirenga 600. Bill personally intervened in 5 of those cases, including Usibye ko Bill yinjiye muri izi case ko ari 600 akuramo 5. Balance. Harimo ni ya Balan. Wa musaza bavuga ngo yabuze umugore umwaka ushize. Now for each applicant, he used a different member of the visa team. And when I started asking questions, ariko buri muntu wese waplayinze ko yabona visa yagiye ahura n'umumember team wacu cyangwa se yagiye ahura n'abantu benshi dukorana batandukanye. He ignored me, slammed them through. Ariko ni ikintu gitangaje nukuntu ngiye yanciye amazi akagera agasiba izo file kwa nation. So what's the connection between the applicants? None zibya bihuriye n'abantu baplayinze ko babona visa. I don't know yet. Nanye byo naramenya. But we do know Balan is an expert in combustible gases. Ariko cyo tuzi nuko Balan ari umuntu rwose w'umuhanga mu bijyanye no gukora ibisasu bya kirimbuzi cyane n'ibintu by'ibijyanye n'imyuka mibi. Maybe Bill had the answer. Wasanga Bill yari afite ibisubizo. Bill said something strange in the park. Now I have no choice. Bill yavuze rwose bidasanzwe muri park ariko namahitamo nagize. He must have kept some information about the people he let in. Ariko bisa nkaho yari afite amakuru atandukanye ku bantu yatumye rwose bahabwa za visa. Leverage in case he needed it. Who puts a padlock on a bedroom door? Ariko se uyu rufunguzo rakora cyane ku muryango w'inyuma. Nako iyi serire. Barayimena. Bakomeza mindani. Bari mu rugo rwa Bill. Bakomeza mu cyumba indani. Bashira hakarido. Kumbe wamwicanye nawe arimo ararebera hapfa. Uru rugo nyirarwo yitabye Imana ni Bill. Man. Is this Bill's son? Ese yaba ari umwana wa Bill? Yeah. Cyane. Johnny died in Afghanistan. Johnny yapfiriye muri Afghanistan. Something about this just doesn't add up. Ariko nta kintu kimwe hano gisobanutse. It's like Bill was expecting him to walk through the door at any minute. Bisa nkaho Bill ategereje ko umwana w'umunsi umwe azataha.
Take it apart. Ndabishyira ku ruhande nakuvana iyo myenda yose. Kumbe kila daya yinjira yemye. Marukuru muninja munzu ntabwo baranginye birananda y'umujinya. Nta mususu. Mugabo arinjira. Natwa dusasu twiwe. Bavana imyenda y'umugabo, imyenda igitandukanye, bagenda banura amafoto. Bagera bayakura mu makadere bareba mindani. Bageze gutya. Basangamo amasede banzure ibingibi. Ah. Hi, Dad. Bite papa. Meze neza. Kumbe wa musirikare twatangiye filime afatwa n'abatalibani bamufashaga video. It'll be Christmas soon. Vuba biraza kuba ari Noheri. Wish we could be together. Nakifuje yo turi kumwe papa. Kumbe wa mugabo Bill. Uyu mwana nawe ni wafatwa na muri Kandahar province muri Afghanistan. Johnny's been alive all this time. Bivuze ngo Johnny iyi myaka yose aracyari muzima. Do you think there's a chance? Bivuze ngo mugabo arazwi ari amahirwe. Look at his eyes. Ndacyashidikanya mu buryo uyu mwana arimo arareba. He's swimming in dope. Bisa nkaho nawe bisa n'uwacanganyikiwe. Someone kept him alive for as long as possible to get this footage. Bivuze ngo uyu mwana ushaka kuba baramugumije ari muzima kugira ngo iyi footage tuzayibone. How did they know it was Bill's son? Bamenye gute ko uyu mwana ari umwana wa Bill? Bill was. Cyangwa bamenye gute Bill we yari we? Must have someone with access to army records. Byanga byakunda umuntu ushaka kuba arimo aratanga amakuru aheza abatalibani amakuru ajyanye n'ibintu bya gisirikare. Army records. Doesn't have to be a major player, a guy inputting. Byanga byakunda ntabwo muri mu gisirikare ushaka kuba umugambanyi. That it could be enough. Once they knew it was Bill, they threatened to kill his son if he didn't give them what they wanted. Bivuze ngo Bill baramukanze ngo bazica umwana n'atabahe ibyo bashaka. Which makes Bill's actions understandable. Bivuze ngo ibyo Bill arimo arakora ni ibintu byumvikana. But not excusable. Ariko nubwo ibyo akora byumvikana ntabwo byakwihanganirwa. Not excusable. Because once Bill got his people into the States, it was only a matter of time before he eliminated everyone. Ati rwose Bill najya kwita abantu bari muri Amerika na kanya gato n'umwana bakamuhitana. Who handled the paperwork. Ntabwo ariko akazi ngacu gakorwa. Then he got the bastard who murdered them to come after me. None abamuseze nyuma yo kwica abantu yaturikirije muri restaurant barimo barakurikirana njye arije bahiga. Watchmaker would never deal with low-level guys like Bill. Ati rwose uriya mugabo Watchmaker ntabwo yakorana n'abantu baciriritse nka Bill. Bill yari umuntu twakorana muri ambassade ko yari gafifi. His business is with whoever had Bill's son. Ati ko biri kose uriya mugabo Watchmaker cyangwa uriya mugabo wo masaha arimo arakorana n'abantu bafite umwana wa Bill. You said there were 4 others besides Balin? None hari abandi bane bakurikiye bari kumwe na Balin. Ati bose nta n'umwe munyamerika urimo. Kiraga telefoni. We need to move now. I'll get Archer to meet us out front. Bakiraho. Sampaka hamagara Anderson. Ntago yita bamwongereza. Sinzwe ibintu bijyanye n'ibyihebe. Amubwira impamvu bakoraga ibyo bakora. Kumbe bamwe mu bakozi babahitanye kare. Ikibazo ki. Tuvane bahe ngombwa twihute. Kumbe bagenda tayari kubitana n'igisasu. Ugira umena Samu mutwe. Kira. Mwicanyi we. Yakarenze menetse umutwe. Kate. Mukobwa zawe. Mukobwa n'ubwoba. Ariko Bitanya namubona. Hano nagweza. Hano nagweza ko byanyana kose. Hano nagwaga. Magaba afata umugozi. Manuka genda rasaka turona ariko sinzi. Tayari. Tayari. Ha umugabo akubitana na polisi. Sosi gwa menshishi karashikira cyarokoka. Iyi ninja iracyarokoka. Ninja survival ninjas. Kobwa za hakuno. Sally.
Kate? Kate? Sam's still alive. Sam aracyari muzima. Barely. Ndakeka. Badly hurt, Kate. Ariko yakomeretse. Mana. Hold on. Anderson's on the scene. Anderson aricyaha cyabereye. Crane. Arimo arahamagara. Arimo arahamagara kuri telefone ahamagara madamu ambasaderi. Sam Parker's been critically injured. Sam Parker yakomeretse bikomeye cyane. Mana nyagasani. Witnesses saw Abbott running Urwose umuntu twabonye yari Abbott. Yari mari rukaho ngano hano. And her embassy ID. Urwose cyo bigaragara kose kwazana rwose na ID yiwe mano anuza yapfiriye Sam. Sight, do not hesitate. Icyo nabasaba mu kibono ya mukobwa ni muzuyazi. Do you understand? Mu kibona uriya mukobwa Kate Abbott ni muzuyazi mu murase. Yes, I do. Cyane rwose. The longer she lives, the more people die. Uko akomeza kuboneka abantu benshi bapfa. Kate. Ndakumva wihangane. I think you tried to kill him. Bantu bari kuvuga ko ushaka kubagerageje kwica Sam. Ntabasazi. I need to get into the embassy. To the vault. Ndashaka kwinjira muri ambassador nginjira muri vault. Buildings on total lockdown. Inyubako yose iri muri lockdown yafunzwe. There's no other way. Nta bundi buryo. Listen to me. The place is crawling with Marines. Umva hari ba Marine benshi bashoboka. No, I'm right about this plot. Umva mwana wabisiko ndengana byo. Fasha nishe muri ambassade mbona ibyangombwa byanjye sibyo? Mfasha. Abwira Sully mushuti. Mfasha nishe muri ambassade tayari. Umuntu bakorana no buri muri control room. Reba kuntu yamufasha acize ibikari. Tayari. I'm at the north roll-up door. Ndekori north roll-up. Akuraho kamera ni mushuti. Kamera ndazizimije injira vuba vuba uko ushoboye as fast as you can. Ukora ibyo ukora ufate passport yawe twabamwa twose mbiyo mbiyo. Dali ndana cha muri basement vuba vuba. Zano za ku kimashini cyabo. Kimashini cyo kazi. Shomora hakuno. Banamo diske dire. Aramustangira kuvuga. Mabara muri atwije kuri basement level yagize amugera vuba vuba. Mutabare nkabitabara. Araza kopia rwose ari byo kopia. Bevuga kuri balani n'abandi bose. Kopia data. Oh God, no. Arebye gahunda y'umunsi. Ba Marine barinjira. There's a terrorist headed for the States. Ati ikiaba cyereje muri Amerika. Emil Barani. After rwose passport y'i Roma. Romanian passport. Ari mu ndege Oceanic Airlines. Flight 428. Ati rwose agiye kukibuga cya JFK. Mugomba kumuhagarika Sally. Vuba vuba. Afashe indege muri aka ka mwanya. Oceanic Airlines. Vuba vuba chonguza uburyo mwete. Aratangira. Nagarika gute Emil Sally. Ako Barani katurore. Bande basirikare ziri imena. Kugera hano kumbe naha yaciye. Twamubuze yibye passport ye atwara amadiske dire n'abantu makuru yose. Ndashaka mutambaza amafoto y'umukobwa Abbott ku bibuga by'indege hano muri London ahana hari hose no muri Amerika. JFK Airport New York sangahe umugabo yinjiye States America. Hari biometric barebe ibikumwe iki mpamvu yo gusura ni inama rwose medical conference. Stop Balan, Madam Ambassador. Madam Ambassador mugomba guhagarika Barani. You act now. Kandi bibaye bizabikora nonaha. No. Oya. Don't you see what Abbott's doing? Ntabwo urimo abana ibyo Abbott arimo arakora. She's trying to get us to chase a shadow and rwose ba uriya mukobwa Abbott arimo arageza kuduhuma amaso tujya kurikirana ibindi bintu tumwibagirwe. Ntabwo byashoboka. Ngabo yinjiye mu gihugu. Yinjiye muri United States America.
umukobwa nawe yagize gutya bwamaze gutezamo kashe kumbe hakuno. You're supposed to have left for New York. Bakabaye n'abajye mu New York. I'm going. Sindi shwa niba bugende. What the hell are you talking about? Uravuga iki? I found your reaction to that little explosion quite instructive. Nabonye uburyo wagaragaye mu maso cyangwa se reaction wagize uko twaturitsaga ya etage yo mu Bwongereza. The way your eyes lit up. Burya amaso yawe yaribaga. The greed I saw in them. Nabonye rwose uburyo wagaragaraga wari ufite ubugugu mu maso. Made when there's blood on the streets. Gose wasaga nkaho utanezerewe no kumena amaraso ku mihanda. Streets of New York, weren't they? Ariko mbanza amaraso mugiye kumena mu New York harimo inyungu. Bisa nk'ibyabaye ko cyaje 9/11 na rimwe. When the New York exchanges reopened, people who bet against the market. Ati rwose ubwo amafaranga yo muri New York yongera kugira agaciro cyangwa se ubucuruzi bwaho abantu bateze ibisasu babyungukiyemo. Cyane ko leta ya Amerika rero yabihombeyemo to avenge his wife's death. Uyu mugabo Balan yashaka kujya guhora urupfu rw'umugore we abanyamerika batavuye. But for you, ariko wowe kubwawe nkawe it's just about making money. Wowe uri murakorera amafaranga mu gihe abandi bari guhorera impfu z'abagore babo batega ibisasu, wowe uri murakorera amafaranga. $100 billion is in play, I would say. Ati muri mu cyo turimo harimo miliyari ijana. The word just doesn't quite fit. Sinzi uko byumva. You won't make a penny. None njye gutega ibisasu abantu bapfera n'ijana nkoreye. What do you want? Ushaka iki? Half. Shaka kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga. Of your short selling profits on the New York exchange. Ati nta bindi birenze shaka nge rwose. Ume 50% y'uburyo stock exchange zabagaze muri New York nyuma yo guturitsa. Ese umukobwa wamwishe? Abbott. Cyane rwose namuhitanye. Kumba bavuga ko yishe nguyu hakuno ni muzima. Madame Ambassadeur yavuze ngo amafoto y'umukobwa bayatambaze ku bibuga by'indege ahantu hose umukobwa ajya mwitangazamakuru kuri social media ahantu hose. Nawe sasa shaka gutega indege. Banza kuza kuzenguruka mu kibuga cy'indege, baza kugura uburinete gusa n'uwiyoberanya tuntu twato nato. Fitano rwose ikarita ya Risakal yishyuriraho muri aho gaheri. Aha kobwa yitonze azana rwose katistike y'indege yitonze ashize mu marinete. Buriya amakenshi amarinete ari mu bintu bishaka byaguhindura visage kugaragara ku buryo umuntu utakuzi neza atahita kumenya. Kobwa hano bamutereramo sawa ugira urugendo rwiza. United Skies kobwa ariko yakomeretse mu maso ari rabanza ugaca ku ruhande rw'abongereza bakagutereramo kashe ukajya no kubanza rw'abanyamerika akavuga yuko rwose ukoze iki mwemere waguhaye visa ikore kinjira mu gihugu cyabo. Nenzi rimwe ujyacamo. Madame waba tubwira rwose impamvu ikujyanye muri Amerika? Ahantu urupfu muri family, death in the family. Okay? Sawa ugira urugendo rwiza, safe travels. Kobwa ni bwatinze. Nawe waba tunege ya United Skies. Ichebe cyageneye mu ndege yitwa ngo iki? Oceanic Airlines. Umukobwa sani bariga ku kihebe. Balan. Mugabe imyaka 10 ishize ngo umugore we yapfiriye mu Bwongereza bamwimye visa yo kujya gukora kwivuza muri Amerika. Kumbe bagenzi be hakuno. Ibiko biri gutinda. Ibintu ko bitinda. Komeza ushake. Kumbe dore mushuti ni umufasha bakorana muri ambassade. Mukobwa yagendeye ku mazina rwose kuri passport itari ariko bakubise igifoto cye. Excuse me ma'am, you'll have to shut that down for land. Madam wakura laptop ya tugiye kurandinga indege ya kuparika. Indege zirarandinga sorry ntanubwo ziparika. Tayara komeza kugenda yiga ku bagabo. Arangirira data zitandukanye. Kumba abagabo nta nubwo bafite gahunda yabajyanye no kujya mu nama z'ubuvuzi
bagiye kuri Stalin Industrial Gas uruganda rumwe ibintu bya gaze nirwo rwabatumiye kandi ibisasu ngo baminuje mu gukora ni ibisasu bizino bya bomba atomic ibisasu by'imyuka mibi aranje ari cyamugenzi wasize mu Bwongereza kuri ambassade ngo reba document ngorere natakinze kuri iyo email urebe ibyari byo tayari mukobwa sinzi arava mu kibazo gute bazi kare wateze igisasu mu Bwongereza bwa mbere ari wishe bagenzi be bakoranaga muri ambassade y'abanyamerika kumbe mugenzi uri mu control room muri embassy yakira email aramwandikira you're the only one I can trust niwe muntu wenyine nakwizera mana nyagasani ushaka twembi twice mwana twicwe umukobwa kumbe yageze muri Amerika kare vuye no mu ndege It doesn't make sense. Nago byumvikana nagute yabase yagiye yipari There are no friends to help her. sasa umukobwa kuri passport ye bari kubona passport ye nyayo yanditse amazina ya Kate Abbott tweregeje Paris nta kintu yabagiye gukora i Paris dukurikije amakuru agenda duha. Risk flying is safer to take the Euros. Reba muri Euros rwose raporo z'abantu bakatano mu Burayi bose bare passport itangira guhinduka kumbe yagiye mu New York ku kibuga cyane cya JFK York uko bagiye muri New York nibwo akimenya kobwa nani umu IT n'umuhanga yagiye passport yandika ko rwose yerekeje Paris byahe bite mukoko tubona ko baguritse mu maso azimisi mu nambara Sam nako stambuka Abbott is a security officer and a serious threat. Abbott ya rwose muri nuza muri security office yacu muri abatanga amaviza na ambassade y'abanyamerika n'itanga amaviza yinjiye rwose muri system yacu hanyuma ajya guhindura passport ye arimo agenda kuri passport itariye katumushake red flag bamagana hano muri Amerika passport 216 atanga code ya passport nimero ya passport niyo uwo muntu yaje kumazana ya Harrison Army ati rwose urwenje muri Amerika amazana njya kuri yitwa Catherine Abbott amafoto ye muyatambaze kuri Instagram Twitter yaje mu buryo butemewe mubwira aba NYPD New York Police Department bose bitegure uwamubona yatumenyesha kuba umukobwa atayare yamaze no guteza amakuru yinjiye mu gihugu kare amafoto ye rwose mucyabona muyatambaze muyaba taximen abanda zose akodesha modoka mugume muri alert mucanye ku maso current agencies barakodesha modoka ama taxi voiture wamubona yatumenyesha abite muko witanane mu New York ugenda ureba igipolisi mutoje mwagenda rebe mada uraho uru mu gypsy independent contractor was 14 hano barabo baje rwose hano muri Amerika nabo nta byangombwa please I was no trouble mwamukobwa ntago naguteza ibibazo baza ngo duhuje ibibazo $500 for the night. ntabwo amafaranga 500 y'ijoro amadolari 500 cyane nongera ikibazo hano hari abantu babakura rwose nta byangombwa muri Amerika ugasanga na company aho makuru yiguriye akamodoka kari ko akushakira ibirayi nabo usanga rwose ibintu bya leta batabyinjiramo cyane kuko badashaka kwiteza government sasa hakuno balani ngo ni ishuri ryamuhamagaje abanza kwinjira ngo kwigisha muzamure umuhondo muzamure rimwe maintaining levels mugabo wana mara tukora ibisasu by'imyuka mibi buriya bisasu bya atomic bomb giturikira ahantu iyo giturikira ahantu umwuka ukajya mu kirere iyo kirere kibyaye imvura usanga abantu babyaye abana batuzuye kubera ko banyweye amazi yavuye muri ya mvura y'imyuka mibi niyo mpamvu usanga UN ibuza abantu kuba bakora ibisasu bya kirimbuzi cyo bita biochemical weapons cyangwa nuclear weapon barasana igisasu mwana mwamwe byabaye Nagasaki na Hiroshima. You like TV? Ukunda televiziyo kaza gushira televiziyo uri televiziyo amakuru. Preparations for tonight's New Year's Eve celebrations in Times Square. Rwose uyu munsi tujya celebrate New Year's Eve. Famous New Year's Eve ball. Bature rwose barimo celebrate rwose umwaka uratobotse barashima Imana. Burira myuka ya kirimbuzi iyo barashe nk'ahantu nka kuri barashe Hiroshima na Nagasaki. Iki umwuka uragenda ukajya mu kirere cyabyara imvura. Abadamu iyo banyweye ayo mazi usanga amagi urumva abyara abana uragenda kangirika kabyara umwana nta amatwi atareshya kabyara umwana ufite za polio bigira ingaruka ku mwana cyangwa se abyishe inanga ngabo
watera nk'umugore n'ugasaba umwana avutse nta maguru, niyo mpamvu usanga ibisasu bya kirimbuzi cyane cyane bino by'imyuka ya kirimbuzi babica baba badashaka kubikorwa cyane cyane. Hano rwose abaturage nta kintu barimo barishimira ko umwaka ugiye gutoboka rwose leta ya Amerika turayishima. Esansi yaragabanutse, ibintu bimeze neza. Ari kumbe kureba mu mujyi rwagati muri New York hari ikintu bazamuye. Times Square New York City, New Year Eve, tariki asigaye 28. Kumbe hari imodoka yinjiye mu mujyi rwagati. Kumbe kiyebe kirimo indani. Aboretse mano kira turebe. Paperwork. Nyangombwa bigamira gutambuka hano. Bitonze. You good? Sawa sawa ngaho tambuka. Mwaka musha happy new year nawe tunuko. Mwaka musha muhiri. Ozawuje nuzakuje. Mukomeze. Bagabo cyatanka baragihambira hano bakizamura hejuru y'umujyi. Rebe filimi Starline Industries ngo bakora ngo gaze ziteka ngo sinzi buriya bajya bavuga ngo umuntu wabaswe no guhora cyangwa se kwihorera ngo iyo bimumbasi igihe kinini bigera agahinduka idayimoni. Umusazi baza umugore amaze imyaka 10 apfuye ariko ntaranyurwa. Bwa mbere yisha abantu mu Bwongereza aturikije inyubako, none reba abaturage umwaka ugiye gutoboka. Ayiwe katuba tugiye kurasa umwaka agira kumara iminota nakwazana amasegonda asigaye. Musaza guhora byabaye guhora. Mugora amaze imyaka 10 apfuye ariko do inzika heburi inzigo si ikintu. Kobwa vayo. Baba. Sorry man, this whole area is closed off. Mama mwihanga nano nafunzwe. Kobwa arebye imbere abaturage ni nyinshi. Haro na modoka zatambuka abaturage ni benshi. Mushake n'inzira mukobwa mvamo. Muzehe hano amaze arangije aza hakuno. Rwaruno rumeze nk'urubaro ururi hejuru y'abaturage bafungura gas. Bafashe bya hydrogen, fluorine, gas ya zose bakinjizamo indani bavomeramo. Hari n'abayobozi bahagaze aho batazi bijya mbere umujyi wose. Bagabo barangije gupakira imyuka hejuru, abantu babanura igitanka rwose bikomereza mu ikamyo yabo. Mukobwa agize gucyabona kabarani kagasaza. Asheri afite agakufe karimo ifoto y'umugore we kagendana. Bona bazamura rwa rupirizo. Bana Nyagasana buragasaza. Ko barakurikira. Kumbe kimwe mu byebe kibona agasaza kandi mugarajya hari ukurikira agasaza. Kobwa uko agenda ari cyamusingiriye rugabo n'umutero akajwiga segaraniyo karashika barabari iteretse ukobwa nawe wanacengetse wenzara mu maso. Ekura kahambirwa umukobwa yirwanaho
ferabeto ku gisura yishinga ferabeto mwitako cyane nawe cyambura kabuna buna bwa revolver kajya mu musaso bitandatu yatari bitanu mana nyagasani mana nako byoroshye ubwo arakomeza kurikira igisaza kumbe wamwicanyi most wanted bari kuri site abantu bari guhiga ku isi yose yinjira indani n'agasaza muri ya nyubako ubwo nabarya seta burenge gake gake bonye aho binjiye ahantu bari gucuruza ibintu bya Noheli sinzi nkora hivi na hivi kobwa araza arasona umugabo yagiye sike komeza arasona kumbi ndani bagabo imizigo bafite ni myinshi zanitindo ko bagakomanze ewe none se mwebwe muri bande aramukingurira umva funga umunwa nyereka abantu binjemo hano bagiye mu cyumba 1501 sabura koze kobwa isura yabaye umutuku bwayaze bonye rwose ya sanseri dafunguka amaze bayibanye koresha esikariye asigaye minota na dongo turasa umwaka kumba bagabo bameze nk'abarabazanye ibintu by'ibinuza kumbe indani bazanyemo ibikoresho byo guteranya imbunda za mbunda za ba sniper dufite iminota itarenze 5 gira vuba vuba panga imbunda vuba vuba umugabo bamwemereye ko kuri miliyoni 100 ahabwa hose nkani kandi ugasaza ko nta masaye cyo gakeneye no kwihorera makobwa yinjiramo indani kumbe kugeramo indani bagabo nta nubwo bahigeze nimba igisekireti cyabo bwa Teresa Starizo bazayije ku nyubako kuri top floor mugiri hirya nuko wajya kuri stitaba urumva ureba Kigali munsi yawe neza neza vana igikoresho banzari ruhutse bare imyuka mibiri tagati bo segonda rya nyuma mwaka ugitangira tayari kabwa ageze aha ngabo yarebye agasaza muze agomba kuba ari hano nari negereje imyaka 10 kino gihe. I've been waiting 10 years for this moment to see the Americans pay for what they have. Ndashaka abanyamerika babo wishyurira ibyo bakoze wa munsi umunsi bimaviza umugore wanjye magabo batana turunovisi nta kibazo rwose uhumure mugutwi ijosi icaye orekera guhora dushaka amafaranga kobwa mugeze ageze mu cyumba bonako batarasira mu cyumba amenya ko biri kose bari hejuru ku nyubako basegonda baragenda amanuka mugabo akikwara wafe jomeri zazifite lenzi zikurura kure mugabo kira umukobwa vayo ndasirya urutugu kitararasa kirasa ku ruhande mugabo sayegera mugabo musera kuma kambera kabona gakira ku ruhande chomora makuma ariko sinzi tayari mutwe hano kucu uko ikarashikara namushota bonenya ku ruhande wa karashika bakaza ngwereke fataga kwabwa wena hano box mugabona bobozi uramuza kwica abantu bamusenziwe gakwabwa baragigira asegonda ne maramanuka
kwisegonda rimwe bagomba guturitsa abanyamerikano turore nizaga kubwa umwuka urahera Kate niwe wisize baba kandagira inyuma kigabo gifatano etaje ndende amasegonda bari kwabara kane gatatu kabiri times up cyakurenganye tayari umugabo uriya kobwa mugenzi tabaye imbaga nyamwinshi y'abantu. Happy New Year binjiye mu mwaka ari amahoro. Kobwa kiraho aba NYPD utavahure freeze genzi baraje kobwa arisobanura abapima barapima mugenzi arabaza birangiye. Abbott, it's for you. Abbott akira telefoni ni yawe. Kira kugutwi. Hello. Kome mugenzi na nubwo yapfuye. Titeka nakundaga imigenzereze yawe. Namahitamo yawe. You're alive. Aturi muzima. Two from what I hear. Ati nawe uri muzima nkurikije ibyo numva. So I guess this is what we're doing with our lives. Ati nizere ko ibyo dukoresha ubuzima bwacu. Yeah. Cyane. It is. Teneko kazi kacu nk'abanashinzwe umutekano. For a million people out there tonight. Tabaye miliyoni renga abaturage muri iri joro. And you saved them all. Kandi batabaye bose. Denze umukobwa yakoze ibitangaza. Wibuka ngo nawe muri 2001 ubwo Al-Qaeda na gengo ya Osama bin Laden baturitsaga cyitwa World Trade Centers Twin Tower hafiriyemo inshuti nyinshi biganaga ariyo mpamvu uyu mukobwa join the department yo kuzarwanya ibyiyebe n'igisa nabyo ariko uyu munsi mugenzi ngo atabaye miliyoni renga y'abaturage. Mugenzi wo kuva ngo ku itariki urabona hariya ngo law enforcement y'abanyamerika ubahagaritse ibikorwa by'iyo 53 kuva mugenzi 2001 ubwo Osama bin Laden yakoraga iki ni 6 ukwezi ku giti.net na 2 ku cyumweru aracyari sakara da premier umvaga ndabakunda cyane cyane ni muci kusuku cyane cyane samano hasta la vista.